ka Gold by Oil. Kompanya ang kali kababahatam nagbantaki kali. Kabaduna artang ka na kiwik diesel, ka bumpun jebo ya kamaryang, ka asyupo hadu kasan persen ka mileage ban ya kiwik umpanya ang kali. Ban apply na kabanta ban bu ya ke petrol pump, pun na kinambar harum. Lane pila ban login siya ka www.goldbyoil.com. Khub chale, zyada chale. Kapule kadangli hakadong berkatain Riphoi district, kalanang kiu na kipor shikipor, da ka jingdon kislam ay jingpule ki baper, haman la kisnong jong ka district, kamtam ha kisnong ki bakendong, kalapan suge ki khun samla pan yo ki jingnang jingstad, kombayo pat ki wei hala kisnong ki thau, kapakisa. Ka Saint Veni Secondary School solait, kabadai ka school kabala slam bha, bat kabala kiu bha hakatain Mauhati constituency, hakaba babun ki khun samla, kila kiu shaprang hakapule ka puthi, langba na kane ka school. Hadin ka jingya lenti ba ka jing trashitom jong kinong panya jong kane ka school, menta kane ka school kalayo banjam shaka kerdan higher secondary school, hakapa hakakhatway tarik upnai December 2004, kalayo banbu no yu maunong rim, hakabanta bante ka building jong ka class 11, lawan ban play yu niu maunong rim, daw MLA ka Mauhati constituency ba da sakyat bhala mare, badu MDC ka Mauhati constituency ba Charles Marngar, Bala sakhilang daw BDO ka umsning CNRD block Usri Raja Brahma badu executive engineer jong katanat PWD uba kharkongor nakaliang kini kinong mi khamat kila ay ka jinges no ktilang ban kershan ya ka school ha baro kiliang hakaba kilano senyang banyarap na kabenta ban siu ki tulom nong hikai nadu kapor jong ka jing pakhang ha ka jelahi baro ka wei nakadaw jong ka jingwan ling shop jong ka khlam covid kharkhandai batat adu menta Bat susu haba ay jingkran kilo ongru kum kinong mikman nakabanta bante kane ka school building nakaliang ka jongki kin thaulat thaulenti ban penyo ikilat jingirap kane ka school kanang Roy kanang he kanang san badai dang baga jing tresitom jong ki jong ka archdiocese Chinong hoy ka sarkar ki kasongkara kalau don kti khaki bonding bat kiri kitai nagi lobon hi kidai ki jing tray ki jimut ki jing sat balabai pisa hi da ka Catholic mission hapo ka jing peit jong ka archdiocese Chinong hapo ka jing lam jong archbishop Hubert de Rosario nang ta archbishop Resto Pandang nang ta archbishop Dominic Jala bat kilang do ki batroy ni ki ba in charge yagan ka jaka yagan ka school ren kat bat ki sister ki ba pnia yagan ka school nadu kata ki snam hadu kini kisri tinyayo ya ublay ban i ba nga nu ban kop sarong bana preng ki ba bun teligi school kani ka school kadai ka bala khamkiu habaro kani ka constituency baro ka we ngalalong headmaster juga di school house name Arhajar hadu usnam Arhajar Hinreu hadu kupor i building ibadang rit mo bat hadi tu gisnam ngin padon mereka tei ka building ka hajarong ru ngidon tangali ka bahapo badang baga jingarap jong MLA nang ta giway ki jingarap ki bakhendiat khamsait nang tai bala bad extend ka to ka basya jerong daga jingarap jong ka KMP scheme nang ta house na madya kat prang alawan la panjang nga ni kumu Paris Space baru bapay bajino ya ki don kam jong ka area tengala la ban extend su klan gano ka jingarap nang dai da ka umset jong ka school hi mo ka langba ka school fees bat kiway ilala ban extend sakitu san hundred teligi bot ki kamera kelas pada bang apit hoy ka building ka he hindai nasikwa ban yathu yapi minister badan buram ki kana ki lapoy menta siya ka 1000 lais pangutam ngadu kelas nursery hadu kelas 11 but habang aya cirum seneng ngalit jingo yak kiway pat ki school hasor pat kiway ki balakam standard kendian ngayoi ba habang ni jor bat kanika school ba jingo ngidong don kam si bumba kijing yarap mo nakalian jong ka sorta lesi
ila persyang kat bala lai jung ibor ban yatre lembaga jung tre sitom jogi nong hikai lembaga jung tre sitom jogi MC member ki bala lej bat ki badang don menta ila ya persyang kat bala mo ban kentiu ya gani ka school taga jung tre sitom ban ringkat bat kilat kinenti ke bangiyo kendet kemsai ini. It is a great privilege to me to be here today. It is a great joy in my heart. Kejingkeman ke bakrau hak donut jonga. Naga mendaga ni kesengi ke bakrau. Nadu bala sengi ni ke skul. Ni aingu yo blade try kan rat bagani ke skul kala nang ya syakman. Mat kani kesengi ke bakkemen. Haba gen ke jingya lenti ke babon post nam ke skul. This is the day that the Lord hath made. Today, we have got this program for the inauguration of Higher Secondary School, Sengbiani Umsalai. Kalong sisa gajing kemen ke bakrau, bat gajing ai kublai ke bagerpang ye principal Father Leo bat Father Sherman. Ibadan gajing i jengai, ila pasiau hanga kum MDC, usyakri pajba nong ni kmat barit jong ke mahuti konsensi. Ila pasiau hau MLA badan buram jong ke mahuti konsensi. Bat ngeru da gajing sukya. Ilawan bali kendo iki bon sin hakim meeting rengkat ke managing committee ban perkhat ban sedang no ya ka 10+2 di dewan gasgi ke sedang ngaru ngalaai mensim ban David ban pli kajo gasuri MLA ruyong David ban pli bat kumta kini gasgi kalong gasgi jong gajing keman mengiyo ban pli kini gasgi ya kini ke kelas 10+2 kerang ban Muslim lakren syakmat da video jongi ngamla ban len bat kem da sungu ikin nong yalam jongi hakibalang ki badan ge jingi i jengai lamut banong hagli kapor baram dai baki balang ki mi syakmat ban ai ge jing syakri ban kintiu ki badai ban tho matric exam dengan sodap dengan dokumen bang ayok benyang dengan haju ban penpau ni ban sakilem sagawai pat rekod kata galong ban yok yang 10+2 hapo ke 10+2 ke banang kongdu hapo mahuti konsumsi jemi borok kawai ban nganong ipi kami borok kala banang tang kajing sedang oi gila banang tang kajing sedang namar kumba kila ekren syakmat mo nagalangi padar ila pensung ikijing ek madang bon kibingi haban yakum kibingi haban ya kibingi haban le nam tag school nam tag snow nagalang yom di siro ila pensung dang bomba kiye kibingi haban le nagam tag school nam tag jongpi we pe lagi kana school ro te ngalo padang bagani gede tang kejik sedang syakawai pat ke level jong ke success kibingi nang hap susu banyakum to Nusungo ada kata-kata yang menunjuk komiti ya pergi kena school mau ke government ilabanong nusungo ada kata bat kamtame you boleh try kendat ubala ai kebut ke boring ni paro dan ila ban penurlong kini art ni milestone ila banong kau ke center metric but ke second milestone jami kali kami yo ya ke 10+2 hendai kumbang ngamne kini kita tang art ni milestone di bang ila ban lala ban penpoi anda syakmat kilong ki badang bonda dengan kermen skem bakat badangnya ki por gesni kum bangi trilang kum bangi la yang sto jumut lemendagi kam ki baper na kermen ba hakito ki bana ki snam ki banwan syakmat ro daga jo ka rokom ni ya daga jo ka lenti ni ya daga wai ki jumut ci perkat nang na susu ban penurlong ki jingdam kam jong ke skul kiwai jinan kam jang kino priat bat nginang la susu ban penbun ban penurlong ya kino jinan kam habedi bat kami ke school te hape ki kena school kendet ngakwa banetu balai kai ke jimut balai nagaliang iprar Leo balai nagaliang iprar Sherman balai nagaliang MDC balai nagaliang jonga ngha panedo tia do dem namatakan ke school ngakwa kendet bandong ipi kata kani borok ke pengiale kani ke borok pengi penulut ya ke por ke jongi
ni penlut ya ke kibor kiput kijungi banyak kun kene borok kamdai na mata ke jimunto jeng padang kamdai na mata ke jimunto janga kamdai na mata ke jimunto jo embassy ndai pido ban sutu kene borok kadai na ke banta kalawai ke pernah ke jong pi hoi pe kena skul ibadan hang ni kata ngene ban sutu Mga tabalay nga ang ikanay na marapangakwa ba piro pwede ban sim kabu iya kanay ka tristom kabangin ila tristom na kabanta ka jupi balay nga ang piya ban sim kabu da kabalang regular ha inu iji pune lene inu iji kay ibapiyo na kanay ka school kabadon hangni menta